Olw'okubanza habwokuba noine kula ekizimba kijyo mwibere honka habwokuba kansa netandikira mu kicweka ky'omubiri ehendere janjire so nitwatwine kula kijyo mwibere kyonka ningashi kyakwasira ebindi bicweka ningashi omuntu yatandikire kugira enturugunyu kuzimba enturugunyu so amagara getu twinemu systems areba kweta lymphatic system amwe na system y'eshagamu so ezo systems zibiri nizibasa kutambuza ki obukoko bwa kansa kuruga omucweka kimwe kuzo mucweka ekindi omuntu naine kansa ya prostate ahendera kutungire kansa omubinde bicweka by'omubiri so scan yo netwera kureba kansa yatambwire kekwera kura kansa yatambwire ate ekyo nico kikwija kikarugiraho ate gi kansa yaza kutambi gweta treatment abokuba akazimba kakali mu ibere dyonka nibabasa kweyambisa omulingo go kajanjaba kakoma yashanjira omubiri still nibabasa kweyambisa omulingo go mutano kusinga mulingo gwachi oguba yambisa ogo akazimba kakali mu ibere konka. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Tyson, mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete. Kase tuyiroko mukagwatagara nuko akajiba kwata. Robert, aza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu. Biji. Kana nimwe ngone yo kubaga. Hati MTN resara kazanano baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwena sayibiri. Okagura voice bundles. Asimu yawe. Then yo MTN nekwereza menatsi ezabusezinde zo koze sizo baryona gurede chika rwagati ya shahe mwena shahe ibiri zakasheshe rero tungede chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibi emwe hash rero tungede chika zawe zabusha buri izoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Sanitary pads hamwe na ABC Feather Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba ryona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feather Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feather Sanitary Pads okwoloba amani obusinje. Feather Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako embuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo.
Oria TV na kwachiro makuru agacanshire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba naro kumanza hebrono bishatu ebyo kwa munana 2026 eshahane biri heso mwebazion konkuja kwisi aho amakuru agacanshire betu reka mbanze kwisiyeho ebyijamtu Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusinga je musiga ogwo mutindo okusashulira sendezo. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugace ncwire kireki abo bukama bwa toro bahakanise biro kugambwa ngo mukama arge hancwamba za rufo donka mu Burundi omukama kuzasi namutobinga ngo tuzehi abashobozi ba Ruhimbo Dairy Market nibetombwita mu district y'Isingiro abakisoro baraburwa okuzahabuzora misho ahabwe njurero kuzakugwa omwaka ogwo. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinairo. Mbabazi Charity agana makuru agacenshire umbwijire abashobozi bakatare akaruhimbo Daily Market akarukushangwa omuri Singiro Town Council betombwitira abakuru ba Town Council ahabo kubabinga omukatare kabo katurebe umunyamakuru witu ebyatwenera. Abashubuza butishanjiro mukatare ka Ruhimbo Dairy Market mborechero kwetombwita kwango barukujana ngo bakagura umwanya ubwo barukoraho ngo kunkati kubabire bari yaho bacu ngo kumanisibwa ngo tubarukwikirizwa kugumana bakoraho. Kugira ngo umwanya wo bagutubingemo uwasasire miliyoni mwene chifeka bwaruka bamugaruza akasente nabaze ko iyo kundi ubasasuize omudara emtwaro makumyana nabaze mugarure at least batuherezako kugira ngo tubone yitwatandikira esente bazitwara umwanya bagutubingamo ownership twakigine mwese turenda tutandikire nkai twekarakase. Abashubuzi aba nibongera bagira ngo bwanyuma yo kushashara sente zabo bakagura itaka ero barukoraho ngo konka kubasha bere ngo babahereze plan yo kombeka abakansi bagumana babazabuza omudara omuntakana hereze mitwara nane 215 rokapu akana ha miliyoni mwene mitwaro 5 buri omine receipt konka kinze kitumazira mani abatawunukanze ko babene biza hatubagira konka shi obwiro butwashaswire kabwahwayo timutereza purane tukombeka nitwe tukamanya ngo umwanya gwitwa gutwaguzire twagombekamu bagumane batujyare reka twize tumazere kurugayo mutawunukanse tustamere nabo katumazere turugerayo ahwira ebero biri bagaruka batweta bagirangu ebero 9 tibyakira 9 mbwenu batorwa kabiri ebero bibiri byonka tubakwenda mukakoko kona karanka zerera tubakwenda mukasisi orara barabamu tiya gasinzi mutera turya mwarukwe itontoreba ninka chairman abo kubasanga ngutakwenda kwizo mu kamera akatangariza abantu cyuruko akatareka ito kubakwenda katwara itontorebera cyumwe nk'abasubuzi ngo chairman witu nabase kuba namanyana n'abantu batawuna. Abashubuzi bo nibongera bagira ngo kanso aheru kubasindika akatarako kakombe kwa kanso eri kwabiro mu project ya USMID yahereza abantu batarukora mu katare kabe myanya ngo mbone hati bari no bagima ngo baziyo kandi ubwo batine myanya kugira ngo taro katare karukumera kandi tawunikira ka wenyine we yacegambira karakatara keruguru kakombe kwa USMID bakombekera yusi kakombe kwa rugaga kayombe kwa chaka na kandi bakombeka hata barumone bemeramba gira ngo muze umukayusi imwaha muruge mu mwanya gwanya mwene tuzenkaye bakatugira ngo abaryomu babi nakatara komo twetaga kushabe ruguru ahabo kuba ngo bagwabo muru
abantu twasharamo kugira ngo tutatangatanga abamwe bakwata kuri abaye batine mu abo mbaguma mwene shako yikire bagira ngo tusifting kutunyegire iba kuza kututeka bakamabaho bariyo batwatere biti benda kutwate miti hatitwe ntubuza umurisingiro nkitwe nk'abashubuzi ubushubuzi buhuyiremo twagezeho kugambana bakuru ba kanso hanshongeje rwarozi rwa RDC gwino bakamabagwa bagushashurira mutana kanso namwe nuko barashiftinga bazo mukataraka akakombecho guyismate tuzakweta physical plan na engineer batere plani bakamabo mwanyo go bagombeke twida ngo gumanya no kwatana kanso no mbwenu mbere ni nyenda ngo funa kire nyengeje town clerk mubuze document iba kuza kusayininga n'abakatari kugira ngo barayini bafuruka umwanya gwabo tibarije kugugura binga umwanya gwabo nugusha kuguma kujya ugwabakatari ahabwo kuba na town council ni supportinga ahabwo kugira ngo binene bi implementing a trade order kandi se trade order tichaba town council echo kiri country wide ito kinene implementinga government gere kuturagira amakona gagasha kwa Nduhura Felix webere Felix Nduhura obukama bwatoro herizoba bwahakanisa hebero kugambwa ngo mukama watoro oyo nyimba kabambi gururu kido wakana aruire kandi arukube mnonga inshuminche ehingwire urupapuro rumwe rw'amakuru rushohwiza amakuru agecishobobo kandi gagwerire kimwe ngo mukama ariyo mwihanga rya America ariyo natunjira yo bujanjabi bito bukama nubugira ngo mukama akaza kushoma arije mnonga taine nshonga okurujira harupapura urwashohwiza amakuru geshobobo rugumize ngo mukama bwa hati arumunari tanane cyurwire cyokokoro ngo kandi arumunara gurwo mukashenge kabaru kubabari hanchamba za rufu ningashingete ICU kongo bukama bwargaye bwayereka kurunji ngo amakuru yago gagwerire kimwe abiro abahandikire ngo umukama tuzabaseja asasi umukama tarwara asasi inyando yakato ojanga bo umukama asasa tunka guno murundi omukama tasasi ebigambo by'abantu kandi otubalizege ije twahandika mbayimvuga nije kuno twahandika twagomba tasasire ebigambo by'abantu batandika kandi katabisayiningire press list bayisayininga bikirubyiga noma tosokusinga icyumba bitotagyo cyotagikora so press release bayisayininga runde ahantu hona ahari ubuhangu bw'abantu abantu barwara kandi abantu barwara babyasa unwaruire kunukuri kumanyisa abantu bona bakutura hiru ukungu mumirwa ya turu umukama asasa ritu umukama aramire umukama ari mu bumizi burungi abantu bona bagenda bagambe batakumanya nibasire ibintu byabo bindi ubundi bintu byabo bindi bitakwetegereza kongo yakikiriza kurunji ngo namazimo mukama bwa hatari umuyihanga rya America ahari muri ayongera hamishomo ye ngo konka tarwire amakutu yo bukama egenzera x yo bukama mukama tuzatira kagenda hero kusoma mukama wetu alpreve for instance no kugama ngo abihero nasoma kabantangira kigambo ati haro ekitaba cyara bire mu afyaga n'ugambo twasije ntuna ni hati yasije bangi ndoro bigirana ngora yagamba bakagambira imisho tekina kigambo hati rabinu kugambo mukama tasiri ninya n'umusije n'umwesere for one reason ajya kubasuhora umurimo gwo mukama bakabasuhora nakabije yitu kukweba umuntu ukwenda kumanya ikintu kikire sera muntu kiwabariza ubukama kabuza umuntu obu wakwatwaho ensonge giye umuntu bokurugayo muhandika ibintu byawe bitahikire twenda kutunga ibigendero byawe bindi mu rutoro bamweta umuntu kugwa mwete ikirugo amakona gagasha kwa Julian Tsingwire webare Jonathan Singwire abantu abarukutura mu myanya erukutenguka abantu abarukutura mu myanya
regamamu amizi no mu nshozi ezirukukira kutenguka omuri Kisoro district barabwo kwegendesereza ngo hakuba ejo rero kwenda kwisha kugwa nebasa kwija kutekereza ebintu bingi n'amagara gabo. Dani ndi ku mwami deputy RDC nagira ngo emyanya etizire kutunga obuzibu bw'amizi no kutenguka harimo igombore lya Murora, Kanaba, Nyarusinza, Muramba hamwe na Bucimbiri. Dani ndi ku mwami nagira ngo government eshabira abantu bona abarukutura myanya erukuretwa mamizi kandi katenguka kuba basa kurugo myanya ejo. Dushaka kubwira abantu bacu ngo babyitegurire. Kubyitegura tujye kubyitegura gute? Number 1, nibuzi ngo ari uguhinga naba hantu tangira uhahingeho neza. Mwaba ari mu misozi mutangiye gushiramo imifurege kugira ngo amazi nigagari kuza amazi gadatemba gakajana amazu. Abari bafite amazu mubatse amazu mudafite amatanka gari umushaka amataka kujya muri kamazi. Uko amazi rigagwa menshi gakaja kubati gagatangira gutemba gaja mu mirima garono ni mihare n'imihanda kandi n'ibindi bitu byo mukoze iki byo muhiza. So uwari wubatse ahantu hari nabuzi ngo imvura nizigiye kuguteganya have ushaka handi ho kubaka nanga handi waza kugira ngo amazi gakora iki katabasango kandi mukagira ingorane. Chairman w'entebe ya kashatu ahabwe gomborora ya Nyarusiza Erasmus Nsabimana nagira ngo buri mwaka nibatunga obuzibu bw'orushozi kutenguka rero amataka g'abaturage omwanya ogo bisisikara ogu nayongeragera ngo buhwireho bakaferwa abantu mwenda. Bagize ikibazo cy'imyuzure y'amazi mu gombora ya Nyarusiza mu village ya Buzeyi na Kabare kandi na Rukere hapfuye abantu bacu 9 amazi arasenyuka imyaka yose irasesekara kubera amazi yavuye mu kirunga yose aduteza umudali. Tukubabwira ngo iyi directive ntabwo iri kuva ku district twewe ku bayobozi gusa ariko yavuye hejuru. Ukumva government yaravuze ngo abantu bakwiriye kuja hehe mu mfunzo kandi ubahoraga barakibabwira mu mfuzo bashango bakore ibintu kibyo korora isamaki gusa then ahandi amazi bakayareka n'urufunzo bagakora iki bakarureka. Abantu bababwira bareke gusubira guhinga mu rufunzo ariko of course zingara abantu batumvaga. Reka tumireho tujagarukana amakuru agarukurata. Badde obufunanyizibwa bwalina twayisa abazadde era abamu tuli nabo naye abazadde omanyi abasinga batulekedde omulimu ng'abasomesa. Abaana ajja mu ssomero nga talina kyamanyi okujjako okusoma. Omwana omuwala nga tamanyi nakwera, omwana omuwala obulo ng'obwo tamanyi oba buvaawa, amanyi nnuuma eva mu supermarket. Abaana kwegamba abazadde tebakyalina budde bw'abaana baabwe. Naye ffe nga kye tukola mu Kinoni Girls tugezaako okuddako okulozinga gap eyo. Omuzadde kyatayambye mwana ne tukimuyamba. Naye ng'omulanga gwenkubira abazadde babeere n'obudde eri abaana babayigirize bamanye ebitueko okukola ngaffe abaddugavu, ngaffe abanyankole, ngaffe abakiga, ngaffe abaganda basooke babitegere babibayigirize. Ebyo bisaana kuyigirizibwa mwana nga akyali muto. Bwakula tasobola kubyerabira. Nina amashomero 2 ag'abaana babishiki konka headmistress wa Kinoni Girls namushangamu ekintu ky'omutaano aryo nashomesa abaana obwenje obwo mu klasi kandi nagaruka na restoringa culture. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwemeka byanjala koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echora byombekesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates, and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics, and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences, and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships, and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka matumo chidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wampensi yona nesente konga tanywire mbogo. Nyukushecherera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya mino eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigendera
tugeraho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Shikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara. Kacyayi nawe. Yaba tundatine. Agandi mu. Uriyo pronto kogumire nishabo nyambe. Nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru. Banje ngo hari abantu rekeraho. Abutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert re bararya Amazon building mwijemba twari. Tutware. Bito nyiri. Ontware ahori kwenda. Itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esumu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wa Nkazoro mfarati murunji kando gworobi Roseful nikangara konkobya mashamera nogwa mutindo Roseful isi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa Roseful nugwo farati gwa family buri muringo gwona ogwo farati guruho nahati nyenchakare nebire byombisho Roseful esi yokushemera kwanje Roseful esi yebiroto birungi Korukayo Mukahumuro umuganda makuru minister w'ebyesente kandi omuyishenjera habwa Rwanda East Henry Msasizi arganyira atarchire engineer wa district ya Rwanda ahabuku okushobora ahabwenshi zumwe hari projects za government zitawire kandi ezindi bazikozere gadbengarye kandi sente zona bazumushashire zikahwayo. Engineer wa district ya Rwanda John Habimana na Jonan wo gukora imirimo y'ebijingirire kandi no butarambura imirimo ya district. Ebi bugambirwa Minister Musasizi abinarambura imirimo ya government mu district ya Rwanda aharumwe amashemero amarwarro enguto kandi kimutangize munonga no kushangwa ngo imirimo myingi aho yasigire imyaka 3 hwire etahindukiro. See one akosigning a Mr. Boche. Does he know you? Does the chairman ever see one who knows you? Okumishare the chairman waramugeno. Icyo twa tukozire titureshinga nemwe icyo kubasiga turabagira ngo twenda kubata mu bihome byo turesera tujire kulitana nemwe district ya kutamaze gukorera handi wale bano tarabasa nambwe noronka engineer onda tega ngo hano hamutamire niyo mutima gwanje kurangira ngo gumishije Dennis hano hamutamire Auko byarakora no. Minister Musasizi nagira ngo irwaro rya Sheba ya here center ya kabiri esente ziri kwingana miliyoni 150 zikasindwa konko mirimo gwakozurwe tugushikize na miliyoni 20. Ngwe sente zikako. No money to finish this. Ulire, there is no money to finish this work. Can you imagine? But we budgeted this. Abazigani ko bagambira. Yes, chairman. Kutaka kigambaga. Nabura turi monitoring chairman katwa kigambire. Musasizi yaragira engineer okumaririza imirimo yona atakahwire kwezi kumwe. Now 1 month when I come back after 1 month and the work is not done. Ngo 1 month yenchi isete zikaze bino kurukora mwena zibahira kufuira ingano bazire. Urugutu rino kwa manya kurusi. This work has changed. But technical team abarya titune turafane kugira ngo implementing council resolutions, council decisions
mwagora adjustment etari approved, that itself is an error already muri murongo. Za drainage nichikuru munonga abo kuba drainage zasitakozigwe twatire mu hamiz gararabira enjura yamara kugwa enkutunza kushora zishishikari. Abebembezi aba baraganisa kurwanisa burubwenguzi kandi barebe kubayongera obuhereza n'entunguko mu bantu ba Rwanda hamwe n'ihanga. Gasha kwa Nelson Ahimsibwe. Obere Nelson Ahimsibwe omukazi omanyirwe nka Jacqueline Tuyinomusheni omyaka 53 nuwashobanzirirwe n'obusasi bwa butandu kandi nashaba abanyambabazi okumuhwera ogu ayishira ha TV West akweterera omuranga. Jacqueline Tuyinomusheni ayizere nakoza mpaka kitebe cha Vision Group aho muri Boma Mbarra obo harikushaba obwezi bwa miliyoni 4 ngwaze kweraguriza. Zakuntomera kandi hapiti harubaje n'imotoka nko kunkwasirebe bipapura nite side mukono gwa mosho ziripiti ugwa buryo zirye motoka kaza kweshangana yeshanganya amahasi ya basi uwatutomire yarabire. Jacqueline omyaka 53 nenzara ya isinjoro konko bwa hati natura wenka omurkatete Mbarra kandi hona natebya okuyabwine butandu yapichi ekamuhendagura yantira hirwaro mu njogwe yasharamu yansharira miliyoni 4 nashashira honjeze nabasize nk'emitwaro 3 izindi tinkurebaho kuziha niko kweyambisa TV Radio West ngo bundi bakanyamba kabona nko munyambabazi akankwatiraho ogu najangwa akazahombasha bubekira guju konka sente zamurema ugayitsereho neza kumurabya omuka TV mbwenu nashaba nyambabazi hamwe n'abebembezi batari bamwe na bamwe okubasa kumwikanjura sabo buyambi nanoko kuguru kwanje kwa twiki ubundi nkabona abanyambabazi bakankwatiraho nkaba umuntu ngakira kugaruka yiguyense tinyine buyambi bwena oyino bwezi bwona nabasa kumwishyura kurabira hanamba nota nshanju 2 nkaga nemwe nshanju ningashi nota nshanju 3 china nemwe 5 kandi nambezi zona ziriyo mazina ga Jacqueline Tuyinomusheni. Gashakwa Sandy William. Mwebare abanyambabazi mwe n'abarukwatiraho abantu abutoro kuretambeho za TV West ntusima kandi tushabanguna nogu bakubasa kumukwatiraho ntubantu waciro byambobo. Omuganda makuru abakristo yebekanisa ya Rentuha Church of Uganda batanchire kwetebekanisiza oburiso burasharwe ahaburisa bwa kazingo mbusaba dikon bwa Karenyi district ya Chegegwa. Aba batandikire no kurunda sente zo kumarira enjiyo mwahure nkachimwe ahabyetago. Omukoro gwo kurundana sente gubire gwebembirwe David Kansime Kiviri omushubuzi kurwo mu town ya Chegegwa kandi gutandikiye no kubatiza abana bana baza kutamara isite iri umwana iri moya rupera kandi nimuteka kukorora ko musaraba tuiza kuombeka oromusizo mwo yatangana nenso 10 za simenti kurigirira egicacho kweri na neri yenzu yo murisa mwanya w'ekiviri kari mukagamba igi na hakuza kwiheza enso 10 za simenti mugenda bongeresa 10. Abashobozi kurwo mu district ya Chegegwa na Mubende bebembirwe Stewart Karisa bakira mukorogu aho sente ziri kwingana miliyoni 10 na nesha huigana 10 za simenti zirundinwe niwe umukashi nza kwombekana shirinje mitwaro 50 ninsima mukama ahabu muranga ogumu abasize kumutera omuramu atire haza mukagutera Kiviri rahanga kamukozesa okureba nterizo batwaika mbwenu ni ntwaro kusima ko bantu imwe mwena abarete bintebi agwembera yite cyane ojumo mutkureba yayi hawe nkoko yejo akayi hawe mbuzi yejo akayi hawe ente nana akunda ikigambo ukombe cyaramukamo obulisa bunu kubaho nehetaga abantu abanwe kirungo cyomonye kurukunurira kutakusara
okora bulisa bunu bwakora kandi ekirunge ekyo kulikwebundansa obedience. Hallelujah. Hariho abantu bengi mwangire emigisha yanyu mwagiruka habwokwanga kwebundansa. Kariseji ebinetekerezebwa kutunga obulisa kandi sino lyamazire burabyaho no kwitizo yekire ebyo kugenderaho ebikubasa kureba ngo Omugandi makuru Bishop w'obureberezi bwa Nkore Right Reverend Sheldon Mwesigwa asimira abakristo yabwo kuba imyuze kanisa omuhuru yo kutungura obureberezi bwa East Rwenzori. Ebine bindi bigambirwe mu district ya Kamwenje akwijwe emyaka 8 y'omureberezi w'obureberezi bwa East Rwenzori ya Marombo hereza. Nijana basaba dikoni banje twatungera muri treaty umureberezi waha yatushobora yatugambira ibiriyoni bikorwa nebimwe twabireba tukatangara bo kuba kitwenka Nkore abantu binjo bumwe bagira ngo tukozire ibintu konka ikintu kiriya cyo ne cyamane cyo kutangaza kimwe muri ebyo ne projects okukira munonga kureba ngo nangwa nafa yo munonga na kureba ngo abakristayo bayongera kwejumbero mbito bikureta intasya kono kugumu byahingwire nohereza kubi kono kugumu byahingwire no kumuntu umuntu mubi kono kugumu byahingwire no kumuri mukunyusi ari umuntu uri gukorera mu magaragara ibintu bitahekire ureba ko yagumi ako kubaka kuri mu magaragara ibintu bitari kumara nubu yabikira bari ko yaguma bishemerererwa mu bapakasi umureba reba acana mu magaragara bwa bundi barimani banje ruhanga yagiye cyakora akakwereza umugisha ubugane n'abandi kana simaranga bw'abantu abeyo mu bwinjo kujya gusimira nyanda kubasima ubwonko cyakora abakora imirimo abateka abagabura abombekire abatahira amazi abashingire nku mwena tugenda kubasima tirogarishya ruhanga abatugindire kandi nyongera gukomeza mu kubatereza gukora kwanyu twavuga mu mukama ubuje muri muhezaro twigisimu mwakogo unity stability and peace. Bishop George Ketu yasingura akemekwe mu mwaka wa 2018. Itwe nkabebembezi nitwega mu kugira ngo Bishop umushija wa Ruhanga yabarabasa kurete tunguka nkejo eyituri kureba omu district zeitu kitagwenda na Kamwenge nitwe twino murimo ogwo kubasa kushaka omu government tukabasa kushakira abantu ebyentunguka ebyo kubatungura lero nyensa yabe kabaji utakatungo buhereza abantu bakakwesiga bakagira ngo uza omu office eji ukashitama ukaremwa kwisa abantu buhereza mureberezi yanasimaranga kumusi ya myaka 8 omukristayo nabaine kuba echo kureberaho nawe ebiranga kuguma kumukorera kumusamu nawe nasimara amakuru agashakwa Philip Murangira na Anthony Twine. Mwebare habashatse bitu amakuru reka tumireho tugaruka naganda. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikurwa kurwo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zona muihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Yeah.
omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendongo eyakusabula mikono free your fire free your fire free your fire. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu eyo murembe computer z'ekika higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyo kutambuza abeji ebyombeko ebyo murembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kandi na mushanju ashatu nibiri kukaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Hello. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwe nungiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka. Ngabi 3. Ebeyi bagigambye. Abangambye 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Ati nevali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Kuruka Kahumro habarukure byobwejeso mbereberezwa wa Western College Diocese baragwire bakuru b'amashomero ngo bariyene ruriya ngo ragwiso mwana kijatine Grediona ari kure okushomesa reka turebe birukira abashomesa okushabwa ngo bagezeho bakisabeji bwambirwa ristagata kidikonare obabire mbashoze birugiro moka ebirete bekansigwe kanisa obwerukorwa amashomero g'abakrista yagariyo muri Sagata kidikonare. We thank you so much for paying attention to education. It has a beginning without an ending. Yitwe ko burebereza turukwikiriza mwana kutandika P1 akahendera P7 akahendera na U. In fact, this time round, omwana rije kwiye U, teacher nza kweta mu office no tushobora umwana okwahire U. Roshanga abojo baza umukushoro mu mwana kandi atumwe no mwana. So you find that you have a lot of matoki bazo kupachirensha oze bitoke bagira batabaza gukora emirimo. So you find not only that when we go to Shema North there is a stone quarry. During our tenure that twagira succession plan abantu bitu abarukumura abarukukura tube tuyina abantu abandi abituriri abitora kutwara wishimwe Dyson Education Secretary ukaba no manyoto muri kitagatoku nyine yabashomesa barungi kabangahi. Amashomero agabire gatine computer n'ebyuma byo kutere bigezo abeji bakabikora kano ni Charles Aine abahire byone byo kwetagwa atuye atabona pikipiki yo gumane kozesebwa kurambura emirimo y'ibyo wegese. Result says omwizina rya tatitwe na neryo mwana na neryo moyo kwera. Amen. There are some students who failed because of that confidence.
they were doing well. You would find in doing well in tests they are first class. But the moment they bring that in front of you, the moment you see invigilators moving around, then you shake. bakuru b'amashomero bashabira bebembezi ngo abatwara ukampara bareba ubukoryo bw'amashomero gokwe garukozesa ku kisabeji omugani makuru abakristo bekereze ya Rweshom Parish ya Kitabi omurubushenyi bahigogumza mubagirira n'umutima gwa rukundo kibabaseguma bahamira omusinge gw'obukristo bwabo babigambirwa bakusima twira chairman wabo abwa rukundo yabagirire akazi bakagira ngo abakozi barafana ngo nabasa kugira ngo atumyote nibe cyo kuzwara ati zobera narundo cyo kuzwara cyangwa cyo ngo watu no na kesi yizwire ki yizwire bye ko kana kwatora rukura ruteka akwatora rukura ruteka ate cyo kuzwara cyangwa cyo buri mbaga naye ndo kwenda musya buri cyo shukuru naye ndo kwenda musya bari mu mani cyoki utubyo tusima nawe utubyo tusima ahwe kunji byabasegura yikayitwiki tukusibira kimwe cyoki ugahadi ekinetandicyo obutu akusimo kiri gukora noteko ko yayo kuri ngo wakora munonga birecha abantu bakusimira nacyo bakijya ki bakiri twakunda kumusima ahabwe murungi yakora katombekere ekereziya kayagire kusenywa konka habwo bwenge bwe nubo yatira ho bwenge bwe na nomushamesa witu mfamere konka bambo tashiruho wahumwire kurango ekereziya kitwagisajika oguyasima ruhanga abwa byinje byamukorire ndakusima ruhanga ndakusima n'abaturage barishe ahabwibera ko nyamwingi ebampereza bakundira kugimbo ekintu kiri kwereka ngo ngiro mukatubwe kumutereziya yawe kandi nyeraganisa kuguza mu nduko bakorera omugani makuru abikiriza n'abantu bona bashabirwa gumana basima ruhanga obwire bwo nabwo byabarabizemu hamwe n'ebyabakizeho babani benda gumana batunge migisha mingi icyo cyareme abandi kabafire yukokiro tusima ruhanga imwe batareba imwe batasiba mwene mutegatega gweze nyonyi zo mwanya uzirisabo ebyo nabigambirwa mukoro gwo kusima kwa Fred Ndiamuzaro member wa Radio West Listeners Club eyabushenyo kubira kanisa ya St Emmanuel Bujaga omuri cya Bugimbo mu district ya Bushenyi abana n'umukazi wanje twabansima ruhanga ahayizobere abo kuba mukama akatutambira accident abandi yo kufa ngo Yesu yantambira kandi nsima ruhanga itobura umwaka nureba tubansima ruhanga aha abwe byatukorire wabare kubamisha nashyikire kandi atekitoka kinduramu muri okokora atkoka ko kumano kireta nakunu nakuri okazayo riyale kine kitu kirundi munonga ni masima romukamo kugira ko umuntu kogo omucyanga cyane akagumana yimusya emyoyo yanyu yakusimba ukwezi kugira ki mwaka kunangwa ko nukwa hatere muze yo ahirera hanga of course neta kiri yawe atamo bya fizi ugigira ki ugera umwana fizi uzeje muzireri yawe hato yakire muzi yabandi one washoshora umwana ki oya kire koko yabandi wagabire kare ugera umwana fizi hati okishobora yo ibintu byashoba konka urangana nana ijuka cyecu wazire ki Omurisa wa St Emmanuel Bujaga Reverend Sam Mujuni na jango kusima kwa Fred nkuza kuba yambara bwombeka ye kanisa banyuma yo kusimisa miliyoni 3 amakuru agasha kwa Michael Twakire Abraham Muganzi na Ben Muhozi mwebare abanyamakuru bitu abikiriza bono muri Yesu bahigwa kureba ngo bagira umutima gwo kuguma no bakundana umagara gabo kushabo kwiboyo Pastor Alfred Mugara Kaharata wa Christ Believers Temple kandi aba babiri bajaguza kumara imyaka 8 omukushabo kubira hakanisa yabo ya Christ Believers Temple omuri Nyamayenje home Eastern Division Rukunjiri Municipality Rukunjiri District. Pastor Alfred Kaharata Mugarura nagira ngo nkabikiriza bine kundana barekeraho kwebaganisa mu madini
dini uburyo mu Katoliki uburyo mu Kristayo uburyo mu Rokore uburyo wa SDA tuna ntwikiriza umuri Yesu Kristo mwana wa Rahanga boba mwombichereza hine bagambere ahabwo kumara imyaka minji obwo hine ne Yesu abasize kubakorera aba bahendire no kushaba otireho no kushara keki omakura gandi abebembezi n'abatura ba district ya Rwampara betombwitire government ahabwo butabasigaje buhereza burunji oburumwa amashomero go mutindo amarwaro hamwe n'enguto nunji. We have health center 3, about 4 of them. You give the kasasente twayombeka twagaruka twahandika mabaha this is the third letter either on your desk or what in the wage like Chibale Health Center 3 in Nabashabari this is the Health Center 3 instead of 59. Okushabo kukozerwe obuminisita w'ebyesente Henry Musasizi abira ryo mujenyi mukuru aha mukoro oguhonorable Dr. Charles Ngabirano abire naje guzo businguzi ahabwo kusinga karuru akishengero rya Rwampara East aha mukoro gubira hari mwiza primary school. Aro project yimwe ya connections abantu mwena baryaha waboramanya ngo amashanyarazi garakora bayiguru agaro hati agatarya maska agariho bona oramanya ngo ina wa amashanyarazi garakora bayiguru toka gatayizo munju government already yampire project iworaza kuwayalinga enju yawe yonka mweni shaba chairman wa budget hamwe na minister wa finance kande kirungi nangabirano honorable aryaka kikwako mutuyambe nitwe Rwampara district tubonirwaro erubarkweta Rwampara district hospital okurijirira nko kuwisha okuruga kitwe okukwata muteraniro okurugo muruti okukwata kabuyanda just about 5 kilometers from here no town constituency yanje we are neighbors nitwetaga chorus obani Rwampara obani Rambo obani Karamoja bona haba hari ebyentunguka ndaraje kwa kureba ngo abanya-Uganda babona ubuhereza obubareka ogwaraganise kwija kora nebitongore bya government barebwe ngo ishomero rya Mwiza Secondary School ryatunga sente zo kombeka bizimbe birunji aho araganise miliyoni 300 okurwo mu government. Nde Edwin Ram na Dan Basibye ahabwa gacencire Tujagarka na makuru agebyemzana. The parent is Tuliahemwa Dixon. And the child is Tuliahemwa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyahemwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbere nyigasta igana kaga ni 5 sta 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga.
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy konkati nyine stock omuringo nkogwe no ferwa customer murungi na app ya numeda no basa kutunga roni ombwira tunga roni okugendera kimwa shiringi obukikuru 30 omushabiri ni nazonka torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya numeda oshaberoni nikiba cyaho hatuno basagariza mu stock yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise nabantu abashikira downloading app ya numeda okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu ema ina ema ishatu numeda fast simple built for business. Sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujara bukumi bwoka konkani zija hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na awadiza bulenje bwizoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusize nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoroba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. Mommy, yes, at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo anti ku highway nga mvuga sisumagire Joshua Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kuruka yomukahumuro makuru agebe mzano tuyara mukuru wakachiko akarukura emzano y'amashomero gasini yaho mu Uganda aka USSSA Justus Mugisha agarutira yatoranwa kugumzamu arikwebembero kumara emyaka ndijo kandogu naisha kuba nahoerwa asilia amanya hotorino nko muhwezi wa kashatu umurundo gwe go kubanza. Justus Mugisha garuko mu ntebe jinka president wa Uganda Secondary School Sports Association nubwanyuma y'abajwecerwa ku rwo mu byanga 12 bya Uganda okumutora natine cyakano so mu rukiko rwabo n'urushitamire Kampala kandogu naija kugumeza mu kubebembera kumara emyaka ndijo umurukiko n'urwo rw'abajwecerwa batorine Siriya Manyuri headmistress wa Kiburaga zo muri Uganda nko muhwezi wa president wa kashatu kandogu nugugubego ryo murundo gwo kubanza kutora no mu ntebeji ubwanyuma yo kutunga bururu nshanjo bwa rukusinga Richard Muhumu zo tungira bururu 20 kandi Justus Mugisharaganise kugumeza munakora naba batarabiremo. You will be assigned responsibilities and good enough even where you are coming from you already have other responsibilities so it will just be an addition. When we sit as executive we shall appoint technical commissions. Mbere ni savinga amashomero ago mu district nago mu region konkati naza ha national and even international so nyenda kwesima bwecho kandi ngire ngo emirimo yini kuza gukora neza kubera national konka hansa grassroots yo kuza kurgaho
amanyana ija kuwera president hamwe na Okot Bitek na Harriet Aporota barabere mu batine Chakansa kandi Elizabeth Tindmwebwa Christopher Mande hamwe na Fred Kugonza barabere ho kujwekera cyanga cya Bugwizoba kagenda kubi kagenda je abo kuba abeza twatorana mbiremwa amasiko mindi munonga icyo kureberaho ko kureba vice president wa kashatu omuchara amanyaseriya ekicha wacu buraga school eyibanda okuja kweye omukomiteji cyasige kintu kirungi na munonga abo kwenda kugira mu balance hagati y'abashija hamwe n'abachara ndi omwe omubantu aba serving almost on all the levels as a USSA kurga zone za district. So nanye experience nyemenye ndakureta aha national kugira ngo base kusavinga aha national committee konka mwe kuba burijo noreba ngo yine automatically evari kuba berumu so ibyo basa kwa nibyo byaremesa bumwe omuri to kwaturabiremu nangona no bushonga shonga bukeruke kuba kuba aya ningiro mu house yitu habwa TV West and Aloysius Byamukama. Mwebare Aloysius Byamukama mwebare habareba makuru agacenshire wanabagaba isiyawo n'abantu baba charity nyenda kubendeza omwebazi omulonji aganda mugategereza nyensha kare ho mugihangwe n'agacenshire utakarga ha TV West. Orwo kubanza abo kuba no ine kule kizimba yo mwibere honka abo kuba kansane tandikiro mu cweka cyo mubiri ehendere janjire so ntatu ine kula kyo mwibere cyonka ningashi cyakwasire bindi bicweka ningasho muntu yatandikire kugira enturugunyu kuzimbe enturugunyu so amagara gate twinemu systems areba kweta lymphatic system amwe na system yeshagama so ezo systems zibiri nizibasa kutambuza ki obukoko bwa kansa kuruga omucweka kimwe kuzo mucweka kindo umuntu naine kansa ya prostate ahendera kutungire kansa ombinde bicweka by'umubiri so scan yo netwera kureba kansa yatambwire ke kwera kura kansa yatambwire ate cyo nico kikwija kikarugiraho ategi kansa yaza kutambi gweta treatment abo kuba akazimba kakali mu bere dyonka niwe basa kweyambisa omulingo go kajanjaba kakoma ya janjiro mu bere still niwe basa kweyambisa omulingo go mutano kusinga mulingo gwachi ogwa yambisa ogwo akazimba kakali mu bere ko Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona eco inafamu yawe oba no kurisa oba no kuhinga ne kintu cyakwaza kongera entasya kandi kikongera kasento mu nshako yawe mwene rwa kabiroro ntuzakuba twine Madam Charity haro kutushoborera aha kuri sente za zero grazing hamwe no kwabase kongera umutindo amatege akagakora mu yogati abatakarisize mushohore mukorere saci mwebuze abandi babasize bata kana abataki tekaho mustandike abo kuba omu business I mean omu farming there is life highest milk gas 33 liters a day the lowest is just 12 a day akwa nisbani zijira kugera ki kwisa so oshanga nku ori kuhinga ebinyasi ebicoro kahinga kozikorera daire miru oshanga toka spendingira nyinji hanji Eshaha zabishatu zechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo.
na hati gumano kozesa ABC Dent na Fresher kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. ABC Dent na Fresher nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira mbazi ogwa ABC Dent na Fresher dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina. Ukumbereba ne kukibaho Oyinimbogo kanaba murugi ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program Okumbereba musibireje batsebo nabanyabo nabana abakikuru munonga abakundeba yes embogo necho kunywa kirungi kandi kirungi munonga abakembogeji ino kwe kutereza nkabagira ngo omuntu endwara nyingi ziriyo munda hati enda tokurebayo bakusana bakora endoscopy bakamurkayo konko bwira kwe kana bona orwiri kana bona no shasha because Africans we don't go for medical check-up until we are sick. Konka embogo yeche kora ne kuterezo munda. Kuterezo munda so waba omunda ya haterire. I think you can survive. Ndware nyingi no basa kuzuguruka. Nabo cyo kumyambogo eba yambe kutereza omunda yana. Hare kintu kinkwenda kumanyisa society because abantu banje I'm surprised n'abantu abikwetagaho banje kushobora je society ikachetegereza kikaragayoki. The other time I was seeing such an important person at TV nabo yakigamba konka society tiyachetegereza ne kigambo cyakweta intani. Yes ariko hariho omuntu omwe nakorana na kitongore cha non-government organization I actually need degree shatu aza karwaza nyina mu referral hospital so kana zo kumureba nashanga na complaining ati numanya ata omuntu wari turumba shaho ata bayintane no bobara umuntu bako ata tsoguni mushobore kana ntsano kwetegereza konka intani is a medical doctor naba yahereze kugraduatinga aine na degree in medicine and surgery ogwe naba akagraduatinga naba sano butaza intani ambagmamba mwita doctor aze kushomesa bashaho aze oshanga y'omuntu wamana abe na professor wahura so ikigambo intani abantu mwino kuchetegereza intani student wahura abapa abantu ikigambo mu kisisiri mwanga kuchitegereza abantu banga kuchetegereza no manyo umuntu kubarwire psychologically umuntu akabya manyogo wiza ni intani so duba kwa nambuza uriyo muretera manyogo guna is a medical doctor hariya nana baronda a practicing certificate wanyetegereza manyo ngiyo nenda kubugamba omurunyankwa practicing certificate orunduri nyankwa wanyetegereza nabo mushoboro abantu nguwareba actually numba mahiro mwashaga mwine nkaba intern binge habukaba they are fresh graduate from the university they have passed successfully yes jezo byabo nabwe cyo babakorire nembaga bagenda no mukaba humuraho bahereze imyaka 5 years nabashoma bakore bigezo babika bajangwaba no ba doctor konkamba garika bahereza omwaka gumwe just bananga nabwo cyo mugume mushobora abantu ngo araha abana bakushoma om university konka ababintane they are medical doctor nabashaho
ninkaroya okwakwasa kushoma emyaka yena acheza akabaroya konka kakubatagira LDC takuza nanka nkoze mishango konka nakore emirimo indijo einaka kwati nebiragiro nanabimanya konka LDC ati nariyo naza kuronda certificate ira mwiheyo akagenda akaba an advocate akakora omukota nabo cyo mureke kuzo mwirwaro mukanga abantu abo ari mukatanka kugira manya hari intani nowe abo nabashaho kandi abashimira kubaragura kandi abaturagurire kandi baturagura twacera abo kwa nabakunda umurumo muni nende kigambe cyo mucetegereze nuko nkubireba iwe no bireba okumbireba yaba ni kukibulo oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Orwa kabiri kongera umutindo aha kintu cyona echo inafamu yawe obano kurisa obano kuhinga nekintu cyakubasa kongera entasya kandi kikongera kasento mu nshako yawe mwene rwa kabiroro ntuza kuba twine Madam Charity haro kutushoborera aha kuri sente za zero grazing hamwe no kwabase kongera umutindo amatege akagakora mu yogati abatakarisize mushohore mukorere sachi mwebuze abandi babasize bata kana abatachiteka tekaho mustandike abo kuba omu business I mean omu farming there is life highest milk gas 33 liters a day the lowest is gas 12 a day akwa nisibani zijira kugera ki kwisa so oshanga uri kuhinga ibinyasi ibicoro kahinga kozikorera daire miru oshanga toka spendingira nyinji hanji otaferwa muzano wa kushororu kurgomba Kigezi Universal Actors burka einebizibu konga shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma mutabano wawe ngwashishe fike yabangi iyo ko baro tasisi wanje ni iyo baro yakurire shano sasa ninga okuna kore niyo kona kufwa tokare bagara tuna bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nenteme zirumu orukuriye mbutebe abandi binabakazi munani barya batereye kine nyonyine tubiri kushorya bono tirendu owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo bene nikakutumira ngo nzachora mwana yongwe niko kwa cyangwa bakaba kumirongo mutwe tenkaruka hano yantino ko mwana nika kwenyina